Inshallah, Catherine, vi snakker sammen hjem om, hvad vi ændrer over for muslim, inshallah. Og vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala om at give os styrken, og at Allah subhanahu wa ta'ala bevarer og velsigne alle og Jesus, inshallah. Det er en stor begivenhed for os alle sammen. Det er en stor ære for os alle sammen, at vi kan se de to nye unge søstre kommer ind i islam. Inshallah, jeg siger al-shahada, og så venter jeg i efter, hvad jeg siger en gang. Vi tager catch me fast, og så bager vi for. Jeg siger, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jennifer, er du klar? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين يا أخوان. وأقول لكم شيء آخر. جينيفر وكاترين يحفظوا سورة الفاتحة. جينيفر وكاترين يحفظوا سورة الله أحد. يعني ما بقي لهم إلا أن ينطقوا هذه الشهادة التي يخرج الله بها العبادة من النار إلى الجنة إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الثبات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم من أهل الجنة يا أكرم الأكرمين. الحمد لله الذي أنقذهما من النار. Ligesom man vil gerne sige, at Allah subhanahu wa ta'ala, at Allah subhanahu wa ta'ala har reddet jer fra Jahannam. Det er en stor belønning, det er en stor ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet jer. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.